دەنوڕەن گەشتێکی هەفتانەیە بە نێوجیهانی هونەر بە هەموو جۆرەکانیەوە، بە میوزیک، سینەما، شانۆگەری، هونەری شێوەکاری، فۆتۆگرافی، پیکرسازی ئاشناتان دەکات. بەرنامەی دەنوڕەن هەموو ڕۆژانی سێشەممە لەلایەن لوقمان ئەحمەد پێشکەشتان دەکرێت. سلااو ڕێزی گۆدارین هێژا جارەکە دن بخیراتنا وە دکم دوێ خەلەکا تایبەت ji بەرناما دەنگ و ڕنگ بێ هونەرمەندی هێژا نیزامەدین ئاریچ re. نیزامەدین ئاریچ مۆزیشەن دەرهینارê سینەما هەر وساژی ئاوازجێنê Kurd گۆنها لە ئەڵمانیا dijî. موزیک گیانا مرۆڤان زەلال و زەنگین dike û efsaniya çîrokawî tîne ziman dîroka wî ji wendakirinê diparêze û dibe ba xwel her dever û cih û war dîtîne jiyanê geş dike û kevokka wê li perê ezmanê bêsînor dixîne û difirîne. Guhdarên hêja mêvanê me ne tenê mozîşen yan jî stranbêj e, ew kaniyeke ji behra hunerê ye. Bexçekî rengîn e ji gulê hunerê. Rengê xwe ji çiyayê Agrî ta metropolên Berlînê radixîne. Bi zanistî, hestiyarî, çîroka lehengî, qurbanî, têkçûn, serkeftina Mihemedo ew kurikê Kurdî. Nizamedîn Arîç bi awayekî hestiyar û astbilind li her deverê dîroka xwe tîne ziman deka em xêratina birêz Nizamedîn Arîç bikin. Bilê mamostayê hêja Nizamedîn Arîç weke tênasîn di nav Kurda de bi navê Feqiyê Teyra ez gelek spasiya te dikim got bibe mêvanê xeleka deng û reng û tu hinekî ji jiyana xwe ji berhemên xwe ji hest û ramanên xwe bi me re par bike. Gelek spas. Xweş Luqman can. Mamostayê hêja Nizamedîn em hinekî vegerin girêdana te bi mûzîkê ve bi stranê ve. Kiloj kwî de hat yanî bengehek di malbatê de rehek ji wî avlî de di malbatê de hebû di derdora te de hebû yan weke tiştekî wek behre kesekî Kurd zarokekî Kurd te tenê xwe dît tu bi alî ew aliyê hunerî de tişû yan bengeh hebû yanî malbata te hinek derdora te bandora wan li ser te hebû. Erê rast e mînak ji bo min malbatê de hebû birayê minî mezin bo min mînakekî xweş bû ji ber ku ev dembiran lê dixist û stranan digot û pir meşhûr bû li Agrî îja pir kêfa min jê hat min ji dixwast mîna wî bibim. Gere birayê minî mezin Cemal wisa bû û kurapê minî ye Aslan ev jî dembiranekî baş bû yanî malbata me de heye û dengbêj jî pir diçûn dihatin mala me îjar evana jî tesîra wan ji ser min çêbûye ji hûn dizanin mintiqayê me serhedê li wê derê meseleyê dengbêjtî û çand û hunera dengbêjtî kultûreke kevn e. Pir malan da û derdor da dengbêj pirin yani ev loma wek zarok navan da mezin bûm ez. Geli gülcinar malin zanım Mülki gotiye dili gedelav ki hay 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 müşmümaye Delulu bebek doçu bebek ev jî hebû lê tiştên din jî hebû ev jî gerek giring bû ji bo min radyo Êrîvanê radyo Êrîvan jî gerek tesîr ser min çêkiriye ji ber ku her roj piştnîv ro saat nêzîkî pêncî û çî wisa me radyo Êrîvanê gudarî dikir lê me çawa gudarî dikir ev jî ev gelek balkêş bû ji ber ku karkê min bavê min dayika min û malbat hemî wisa derî pencere digirt û dengê radyo ve dikir û heyek û xilas be gudarî dikir ser min tesîrekî mezin berdaye ev dîmen çawa ku wana gudarî dikirin çawa ku çiqas keyf xweş bûn wana min didît
gelek hoş bu. Sermin jivan tuştan elbette sermin tesirek çekiriye. O alidince herhalde talent çi roleki mezun dilize. Hem hastın hem talent hem başıcı gavu merib xora meslektik. Yani merib hindi be. Uçağı dibin yek her tuştan. مامۆستا کەسایەتیاتە یعنی تە گوت ماڵبات و باندۆراوان تشتانەی گۆنەهاتە بەحساوان کرد لێ تووە کەسێکی جودا یعنی تەول و ڕێک تایبەت شخۆرە گرت کەنگی ئەو ڕیا ولۆ دیار بووشتەڕێ گوتێ ببێ هونەرمەندێک و تێ ستایلێکی نو چێ بک ینی شخۆرە ڕێکی تایبەت ji bilî van tiştanê gote behsavê kir tê wek kesayetiyek xwe te ava bike kengî veya dest pê kir Ez bawer dikim tiştên wisa mirovê da tê dinê yani ev taybetmendiyekî insan şûn va çê nabe evê destpêkê da muhaqqaq hebû û ev merib dikare ev taybetmendiya xwe dikare zêde xuyake yani ev tiştên mühim e ji ber ku niha sermin li sembolê pirtûkekê dinivîsin belê li zangoya Mîmar Sinan Üniversitesi li wê derê doçentekî sermin pirtûkekê dinivîse muzika Kurdî û Nizamettin Arîç îja ev insan pir lêkolînan çêkiriye pir kesî ra axıfiye îja kesên ku 35 sal berê bi min ra kar dikin li Stenbolê çiye bi van va axıfiye gotinê wana jî hema aynı evin ku dibêjin Nizamettin Arîç insanekî taybet bû insanekî gelek taybet bû ji mêzekirina wî huner û müzik û çêkirina stranan de ji her kesî taybet bû ev jî xuya dike ku yani insan destpêkê da tiştên wisa ji dê û bav dîne بحثا سرحدی کر بحثا هرما گوتجی هاتی و نافدار جی وقت دیار کر جهه دنگ بیجا یعنی هلینا دنگ بیجی حری رسند د ترامبیجیا کردی د جوی ده هاتنه او گلو سراوی چیه ماموسته گوها قاسه دنگ بیج و دنگی زلال و جدا و ولو بلند او اشتی جه خرستیا وی ده وریتی یانجی او کسانی وی ده وک امبیجن وک دیبستانه که جه هنرا کردی رئی نه از باور ناکم تنی لوی داری مسئله دنگ بشتی گلک کوره از باور کن مدان تی اف جار قنبه 2000 سال تشتوی هیا دیروکا دنگ بشتی هیا قنبه ایجا اوج هر پچه کردستانی هر آلی کردستانی دا بلاوی بو ایجا وقت در باس بو حال کردا و پرچه بوینا کردا و رفشا میرو بگین کردا و سابو که او دنگ بشتی او هنرا بلند دنگ بشتی هنره که بلنده یعنی ناورو که بگره جستران چکرنی بگره جستران گوتنی بگره وانا تشتکی کاری هر کسی نینه تشتکی گلک پسپوری دخوازه گلک پشکتنی دخوازه
نفس هلدای تکنیکا نفسی بگره حیاکو میزه کرنا جواکی و آنالیز کرنا جواکی و دتاین کو الجواکی ده مردویان یعنی دنگ بشتی ام بیجن دنگ بیجان هلبست نکریه موزیک دنگ بیجان رومان کریه موزیک یعنی دنگ بیش وک رومان نویسکار کار کریه اوشی تشتکی گلک تایبته یعنی او نورمال ستران نینه وانا لوما جیروکا دنگ بشتی وک اوپراتی جبرکو کوکا اوپرا جی عینی تشته یعنی پر جیروکا که تین زمان به آوای که تین زمان گلک نزکی دنگ بشتیه دنگ بشتی ده که ماسی تنی موزیکی ده موزیکی ده جی بری تخمینا من 300-400 سال بری حیا 300-400 سال بری دنگ بیجان به کمان به انسامبل دگوتن بله من رحمتی دنگ بیش کرمی راجع پرسکر اوجی دگوت یعنی بری دنگ بیجان به سازبندان به هفرای دگوتن یعنی ایرو هاتیه بوی شخصه که او دنگ بیش یعنی جمعی ده استرمنت نه جمعی ده دنگ بیجین بریجی تنه کوسا افقاس کور و دور مسئله دزانه و یعنی کلتور روش به روش وندابویه بله افجی گلک حیفه جبر کو مرد دبینه کرد ملتکی چه قص پیشکتی بو یعنی کلتوره که اصلا چکریه که در دور ما جنار ما جدایه اف بله گلک جدایه تایبت مندیا کرده از وقت مسئله چند کلتوری دا او دیروکا دنگ بشتی او چند دا دنگ بشتی که نامده چه بویه ويلي 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 آخچیک جانی بحار مالا آخچیکا فلا ویلی تل ریداد چد بلبل دبی کنه دل بکله سری خوشوشتیه کوکا گلیانش لرام موسانه کرم کریه گل و درانی مجبر کله بدوایا یا قیزافله آخچی گوی جانی ما مستأم ذكرن هناكي جانتا ناوا تركيا دوی دمید او دما قدغ کرنا هر تشتکی گریداناوی بکردی ده یعنی وقت بحثی کرتا گو مالباتا می دما گل ازگا یریوان گهدار دکرن دری و پنجرد گرتن داگو گهدار بکن وک هایمجی هایی گو تسترانک کردی جارکی گوت او ستران بو سدمک مزن بو یعنی پرزگریکک مزن لسرته و خطرک لسر جیاناته هنکی او دانستنداتا وک کردکی هنرمند به او کلتورا بیجن یا نجات پرستا ترکی یا دجبری کردا او سیاستا لشکریا ترکیه گو دجی کردا تچاوا دانو سندن پی دکر وکه کسکی جناو جای کردستانی چویه هندری متروپولین ترکا و هنر خو لپیش دخه و پیش ددوه دمکی ده یعنی مجبور بون جبرکو لتركيا دي چارك دن جتنك كرد خو بچارك دن إفادة بك بريكي دن إفادة بك يعني مجبور بون بچن مكتبات تركا ومجبور بون بچن دائرة تركا وتشتين تركا دا كار بكن إجا أوجي همي بزماني تركي وكردي جهرا وايوا قدخيا ويعني
مجبوری او لکردستانی جی ام بیجن وک جین کو انسانان بچن کار بکن پرقزنش کن مالباتا خو خواهی کن فابریکا و جی کاری تنه دولت بزاناتی چه ندکر که او انسانان الکردستانی ترک بکن بچن جی کدن او اسیمناسیون او سیاست اسیمناسیون جی خو بگه یعنی گوا انسانان جی کلتورا خو گند و باجاری خو زمانی خو دور دکوین دچن دکوین ناو ترکا او دسپیکا اسیمناسیونه نه بله یعنی هم زاروکی کرده هل ده دیرک درستانی ده درستان ده تشتکه اسیمنه دکه هم جیواکی دنجی اوانا جی به آواکی دن اسیمنه دکه ایجا او جی بلاکی مزن بو بله سرمه هنجی اولا سرمه ده هیا حیا جیکی هنک انسانان منامن تی دواره کی پیشیت تی و تو دبینی که دوار خلاصیه یعنی یا قراری خوب دی یا اوسا بردوان بکی یا بزری کردایتی خواه و جبو کرده تشکی راستی مجسترانه که به دل پاقشی و صاف بله انسان که پاقش من ملت من کردی که خواست من جی کردی گوت و دمی تشتی من جی یعنی سیاسی تشتی من جی تنبو که از جبو خلاص بوینا کردستان آزادی کردستانی تشتی که بکم او جی تنبو تنیس ملت خواست من جی گوت بله ایجا او جی تشتی که سترانه که سیاسی جی نبو ایجا باشی جمرا حیا 15 سال خواستن من باویجن حبسه ایجا مگو ای او مسئله تشتکی دنه هره بسه لورا وسان آبه از گره تشکم گاوا اوانا سبا سترانه که مرا خوازم من باویجن 15 سال حبسه و چاقی از ایرو شونوا جیانی خودا حیا داوی جیانی خود از خوازم کردی بکم ایجا بریارا خدا ایجا سر سوز خودم و از بردوان او چند سال بری بو مامسته و پشتیونات درکت از باور دکن درکت اوروپایی وکه پنابر تل اوروپایی مانه اری او 36 سال بری Topolakin pövketin zemara L'havir bumbatin gülle bara Erişte bin ser komene yara Derabe serxwe bawe min rabe Erişte bin ser komene yara Derabe serxwe bawe min جیهان لبر من توبوی رورا رباط نخوینه چی بشی میکم در بسر خواه کریم باوت چوشا شرر میدان پرشته من سر ایران و توران دستک پدان هم ملکری آرارا در بسر خواه کریم رابا
تایبەتمەندیە کە نیزامەدین ئاریچ وەختێ گۆناوی تێگوتن پەشێ هونەری تەڤلی تێکەل دەکێ هم ئالیێ ڕەسەنیا موزیکێ vê موزیکا کوردی و موزیکا بلندی یا ئەوروپی تێکەل دکە زانستی ئاندیە دنێ ئەو ساور و وێنە دکارێتە دخوانێ دکن وەختەیەک دلێ گوهدار دکە چاوا تێدبینە ڕەنگا تێدبینە وێنەیا تێدبینە ئەو گریدان تو چاوا چێ دکە ئەو هوناندنا وان تشتا دبەرهەمەکێدە گەلو بەلات ئەوروپا مای ئەو باندۆرا کولتورا ئەوروپی لەسەر هەیە یان تەنێ تشتێکی دهندرێتە دەی یعنی ئەو تشتانە تەف دەبهەفدورە یەک جارتین و توان دەردەخینێ وان دیار دکە محقق تشتين أوروبيجي تأثير هنرا أوروبيجي أو هنرا أوروبي كو بلند أوجي تأثير كمن سرده هيلشتيا لهري زيادة تأثير أسبابات كم دوربوينا من جواليت و سرقنيا من و تنيتيا من تكوشينا ملتي ما و زاروكتيا من و جي منطقايكو من جاية اوانا همي سر هفتين او تشتان چه دبه يعني بلكي اوج تشتان جي هيك يعني از سينما ديم از سينما جي من چه كريه و دخوازم پاشاروجه ده جي چه كم و بو من دست بيكر ده جي من ساقا دست بيكر منكو گره مرب سابقه كو نتني بگوتن گره موزیک بکاره به هنک تشتان بینه زمان بگوتن ایجا اوجی با من گلک پیوسته هنک سترانان ده هیا که سترانان هلبس نوروک خواه تیر ناکه لما به موزیک از دست بیدکم تشتان چه دکم که ایجا آلیکاری بکشم نوروک اوی تشتین که کمه اوانا ارکی دکار زیده که اوان دکار دیمنزیونه که نو دیگه موزیک جبو گهداروانان اسوسیاسیونه که نو یعنی زیده درخینه دایی دلالا منی هله بیجه چوانی دستین باو ماچتکم سیلاب و خوشکو برم دایی دربون دجواره دوزا ویلیت برناکم دل دخوازه تنبور ساز تو مدایم به کسایتیا تف گریدایی به موزیکا تف گریدایی وقتی گوت درد که سر صحنه جی هر تم اف هوال بنداته یا گوت دف جبر ندایی تما دلسوزی و تنبوری گریدانا تا به انسترومنت هان کویدتی مسته اوج دیسا جدا صدامان هيا یکی تنبور کردیه جمعه گره گواز موزیک دنویسم تم دفکرم جمع نتنی ناوروک نتنی دنگی من استرومنت چی گره جمع تدابن تعمکی جمع گره تدابن جبرکو از زیدتر به استرومنت اوروپی کارتینم و چاوکو
European instrumentan kartine ez yosa kartinim. بله Pakış kartinim instrumentan. Melodi pakış kererlekin bana dixwazim mes. بله Aynı müzik ez bişinim Türkiye o çi bikin yani. Loma ez evi pakıştiya melodi u müzik ji bo min pir giring e. Sebabî jî instrumenton Europî kartînim bi avayekê tiştên instrumentekî ji me dixwaze têde. بله Ev jî tembûr e, ev jî mê ye, ev jî bilûr e. Îjar loma mühim e ji bo min. Alî din de jî min li vira dest pê kir tembûrê. Li Tirkiyê tembûr lê nedixist. Yan lê dixist lê ne bikar bim ez konseran bidam. بله Li vira bû û cana difikirim dibên belkî ez bi gitarê berdewam kim niha. Dibînim ku nah ev jî wisa tembûr xweş e wisa ji ber ku gitarîstekî cem min heye û ev rûdine gitarê xwe lê dixe, pisporê gitarê xwe ye. Ez jî instrumenta xwe û instrumentên din jî. Îja instrumentên din wek piyano, wek violîn, wek cello, kontrabas. Îja ez vana nikarim lêxim lê min vana piçek ez çûm misal şeş meh piyano hîn bûyim ji ber ku naskirina instrumentê ku ez binivîsim ser wî instrumentê. Gava ez dinivîsim ez gere instrumentê nas bikim. بله Îja loma min hinek instrumentan çûm kursê wana hîn bûm li vir lê rastî ez rûnim piyano konseran bidim ez nikarim yani ev xwastî ez rê xwe cihê xwe dizanim yani. Loma xalekî din jî ev jî mühim e. Her komponîst, her bestekar, her insan ku olsa, her hunermend ku olsa müzik dinivîse. Xwara instrumentekî xwara hildide ser wî instrumentê de dinivîse. بله Hinekan heye violîn بله instrumentê wan heye ya xwandin yan jî dikarin violîn lêxin. Gava tiştekî müzikekî dinivîsin ser violînê tim difikirin û dinivîsin. Ez jî gava müzikekî dinivîsim ser tembûrê difikirim tim. Tembûr destê min de ye ew derxistina melodiyan ji bo derxistina melodiyan tembûr tim destê me de ye. Destê min de ye. Yani ez dikarbim bi piyano jî bikim tembûrê çê dikim ji ber ku bûye perçeyê min. Tembûrê xwara wek reng kartînim. Ne ku tembûr nikare bêjin em bêjin lokomotîf be û bêtinan hemî peyxwe bikişîne. Na tembûr tenê rengek e. Tembûr wek piyano ticar nikare. Piyano rastî jî instrumentekî gelek fire ye. Ji her awayî ve loma dinê de bûye instrumentên herîn pêşketî. Yani gava yekî piyano lê dixe rastî jî meriv gere bêje serserê min ev tiştekî gelek baş e. Yani instrumentê me û tembûr nikare wê tiştê bike. Ev her akordê tu nikarî çêkî. Problemê me tiştên heremî heye. Ev heremî tiştan jî tev Europî çê nabe. Mecbûrî tu ji wê probleman jî dûrkevî. Yani rengekî xweş e, taybet e. بله Seba renga taybetmendiya denga tembûrê ez xwara kartînim. Yani ev dengere navme de bimîne. Em zanin pir instrumentên Kirdî navme de îro nemaye. Yani wek cengê teyra û wek meşk misal heyfe. Heyfe vana instrumentan navme de vinda dibin diçin bêxweyînin.
ورن هيك سر برهمين تا يعني براني كاري تا بكردية وقال لك بألبومي تد تشتك دوان ديار دب نافي ألبومي تاقو نافني قال لك بجارتي بن نافني بالكيش بن قريدانا وان بويرين كردستاني هي يعني جبيري فاني تا وينين خون تا يعني آزادي يفي داوي بكوباني بسريكاني پنابر او چتی مامسته از ویم سر هنرمندان جی مسئولیت هیا بله گوا هنرمند هنری خود چیده که ناو جواکه که ده مینا ایمه کرده افقص پروبلم افقص تعدایی سرمده ولات ما پرچه انسان ما میلیونان جارکی دا ولات خواه مجبور دمین تدکن ایجاد وک هنرمند نکاری رونی وک بیانی وانا میزکی مجبوری تشتک بکی مجبوری وظیفه تیه وک کرد وک هنرمند وظیفه تیه که ملت خود تنی نهیلی دا ولات 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 چخا شیرینو دا ولات 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 چخا شیرینو حال به حال دست مردم جورو جران بنو حال به حال دست مردم جورو جران بنو ولات 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 چخا شیرینو حال به حال دست مردم جورو جران بنو حال به حال دست مردم ایجا از هنرمندی ملت خوامه جبو منجی 4 پرچه کردستان 5 پرچه کردستان 2 پرچه کردستان تشتک ستنه جبو من کردستانه که هه و هر آلی کردستان جی انسانی کرد انسانی منن و ایجا از جبو وانا هنر چه دکم از لوما خورا وظیفه دی بینم خازل کردستان دا بویرین تشتین نباش ایشان که ام دبینن هر رو وانا نبویا و باک اوروپی جه ام جی تن ایسر ابین و عاشق و حسکرنی سر وانا موزیکان چه بکرا لی رفشا ما نه رفشا که نورماله ام مجبورن ملتی خود تنی نهیده آزادی ہے آزادی دریا خود آزادی ناو مرا آزادی او زمان را آزادی مینا خلق ام کرجی بجین خیر آزادی مینا خلق ام کرجی بجین خیر آزادی باشه ما مستگریدانا تا بگوتنی و تو گوتنی هون چی کارن جهف دور بیجن بیتر سیدای نمر جگر خوین تا گلک هلبستی بکار آنی بون شاهین سورکلی و وی داویجی تهنکی ای ملای جزیری بکار آنین تهر لسر رستو هلبستا کردی لیتو تدنقینه رولا گوتنی دسترانا تا چیه؟ گلک بیوسته یعنی تشتیق از تبسه چاوکو از کار که تبسه وانتشتان کر یعنی با من پروژه مهمه از خورا پروژه هل دادم پیشی آخواه دویجم اوکی نها از جبو شاعرین مین کردی قوقاسیا سروانا سر برهمی وانا سر هلبستی وانا از موزیک بنویسم دویجم رودنم او هلبستی شاعرین ما لوی داری توب دکم میزه دکم دخوینم دبیجم اری اویرا دبه اویرا نابه خورا دجبیرم و لیسته که چه دکم و
جوانجی دبه آلبومه که یعنی 2 آلبوم یعنی 3 آلبوم دبه یعنی 5 آلبوم دبه ایجا اف پروژه که لما پروژه جدا جدا هنن دستی من ده یعنی پروژه 5 سال شون و در که به ابانا دستی من ده هنن نه یعنی لما از پی هلبستین خوش هلبستین جبو سترانان گره تشبه يعني هلبس هي بوك هلبس تشتكي خوشه لي هلبس وهلبس يمرن كاره بكستان بله ستران إلى بفورمة كبج عواي كدن دخازة هلبسان جرى هم تشتكي كور تده هبا لي هم جي راحت بين فهم كرني راحت بين گوتنی بله او بالانس کی دخوازه او بالانس جی گره مرو بگره بله هنک شی جانا هلبستان از هلبستان دخوازم دشینن و از بیجمش کرم اخوال لور جوی پیوی راکه و یکی دنته که و یعنی زیده که یعنی قد که و تم هیا کورسا در که به هنک تشتان چند مرحله آن در باسته به او هلبستان ایجار با من مهمه جبر که از گواسر در تشتک دنویسم از نخوازم هلبسته کی باسید موزیکا من خراب بکه یعنی موزیکا من بکار با او ناوره که هلبسته با آوائه که خوش بین زمان سباوی تشتیجی از پرکار مسرده ایجا داویده جی نخوازم سبید سبی از پشمان بم بیجم یا گلوم چما اوی هلبسته هلدان چما یکی هلبسته که دن نبو چما وسا افقاس سفک او هلبس نه لما مجبورم پر مرحله آن دا پر آوای که پر عالی دا هلبستین خوش بگرم و ببینم و سروانا چکم اوی راستی و دمین داویده راستی پر وقتی من دستیده یعنی از دخوازم مثال سر مدرن هلبستا کرده کردیش مدرن تشتیک ساده فکرم مثال بنویسم جاده فکرم میزد کم او وقتا روژن ای رویده یوسا بویه که او هلبسوانین مجی نها هلبستی خواه گو مر فیسبوک و اینترنتی میده قد دنویسم بچوک روژانه هلبستان يعني كور جيروك تدا تنه تدا اوجي تشتكي حيفا يعني هذا روجانه تشتكي اوكي بو فيسبوكي بو كوكاكي يعني چند ريزان هلبستكي مرنكاره زحمته مرنكاره بكستران مرنكاره بك هلبس هلدا رونا بك و تشتك ناده زيادة تشتك ناده مثلا كي تنجة بتشوكة كورنينة إجا أوجي نسلين إيروي هالبسوانين ما وصاب بتشك زيادة كورنا فكر النظام شما صادقين اللي جانج دكابم وانا تكلي دبيجم دبينم كو تالنتكي هي دكارة تشتين دريج بني بسبب تشيروك وتشتانجي إذا دكابن تكلي وانا دبيجم مش كلام أخوه هناك هلبستين بتشك بتشيروك بنوروكا بتشك كور و تشتكي بني بسجم مرا بشينا ميزاكن لا قالوا بكار بمساعدة ميزاك كلام هم شوات هم جي آقره وقت مدعی کلام گمانه وقت عشقی کلام خدا کلام یارا دین و ایمانه کلام یارا درد و درمانه وقت بنگی کلام حسیره وقت دلساری کلام آگره
کی بکلام بخشی بگله اوی به هوی اوی به دله کلام کاری تا برهمی تا تدی برهمی هنرمند بیجن وک زاروکی وینه نکار فرق و جدایی تخناوانا ده لیگو ام بیجن برهمی تا دناو عالی موزیکی ده کی جان جوانا یعنی آگلکی نزیکی تایی تخطید بینه وک ستایل یانجی وک گاف گوتا گوهرتن دناو خباتا خویا موزیکی یا هنری دکر یانجی چند حب هنه مثلا چند قناغ نظام الدین آریچ وک هنرمند چند قناغار درباس بویه او قناغ د چند البوم ده خوانی دک یعنی تشتکی نو و جین لا قناغ تم حياة تم حياة كود دعوية قناغ شو بمينة يعني از انسان كبر مراق تكمس از يعني منجد كارن بهم من ده ببينن تم فرق هي يعني عينين ستايلي ده تم قاستنان شد به هناك ستايلي موزيك هن نكتي ناو موزيكا ما يعني ايرو تشتين سا مينستريم تشتان هي وكردي ما دبينن سا زو اوانا هل منا هيب هوب بوب نظام شي لي هناك موزيكين دنجه هي وهم جرانيا وان هم جي خوشتيا وان جلك خوشه جلك بيبيستج بو موزيكا ما جواكي مدجي او ستايلان جي او موزيكان جي جرنا جمبه مثال جاز راستي جلك تشتكي خوشه انه مكوده هيك شيء نبويه يعني هناك اكل الموزيكان هي بير بالا من دكشينه به بخت و میرای ده میرا خاینا و میرای به بخت مکه دسمنی تو خزیرو کم که بکنو آخر گنو برو ده میرا خاينو ميرو دميرو ظالمو ميرو دميرو شكرا جبو من بچكتش يعني مثلا بالا من زيدا ناكشيده قبل تشتكي شيء كم دبيجم اوكي نها يعني بروجي مشترك بروجي لو ما تم اول كده فكره مثلا هالباس ناوي روك ستايلي موزيك وفيديو كليبان و بوانا همین پاکت دکه ایجا لما گاستنان مجبوره چه به جبو من امورن سر کاریتی سینما کلامک بو بکو او فیلمی گو یعنی خلات ورگرتن فیلمی کی بالکش بود دنک بالکش دل سر کردا او قیرانا گو سر کردا ده دوی دمیده هناك بحثا اف سربورا خود بالسينما ره هيفي انت السينما دي يعني نظام الدين تشاو خود سينما دي بين بروجي انت ينتين دروجي بيشيده بروبلم كي السينما ابكو جمع كردا تابش جمعن ابي پیدا کرنا پريان يعني مرف حياكو سيناريو كي بنويسه و نزكي سال 2 سال كارتكه ايجا پشتكو سيناريو مرف نویساند و دکوه پی پریان ایجا 2-3 سال جی پی پره مرد دکوه و دبه 4-5 سال يعني من جاره کی چکر لیش با من سر گرانه از ویم از هنرمندم دست من امکان بکوه از کارم سینما چکم تمامه لی نمجبورم قوا ابقاس احمد ابقاس شترس مراتينه لو ما از بموزيكا خوشي راحتم از هنرمندم از هنري خو بموزيك بردوام دكم بله
ایجا میزکن پاشاروجی دا بلکی یکی درک به جمع مستقواره هل دا اوی فری خورم فیلم کی چکه وی چاقی دکارم چک نها تشتین تنی داوی برهمین تداوی گلکی لسر روشا روج آوای کردستانی او آخفتنی تجی گلکی دیار دکه تدبیج خلکی روج آوای کردستانی گلکی شیرین البردلیتا تو هر کنسرت کی دل درکی دجی تو بحث وان دکه او گریدان چتی و اف برهمین تا اف تشتی گوتت که يعني البته یک بوینا کردستان جبو من مهمه اللي عالی دندجه من انسان می روی کردستان ناس کر اوانا از زانم چقاس انسان دلگرمن چقاس انسان ولات حزن چقاس کد دانه چقاس خون دانه چقاس کردستانینن وانا جبو من تشتكي جالك بيروزة اف كردستاني بوينا وانا يعني ام دبينن هل برشي كردستاني ده اف كردستاني بوين هالروح هندك دبا اف جالك تشتكي خرابة اجار اف كردي مي روجاوا افقص جبو كردستان افقص دلجارمن وجبو ولات هل برشي كردستاني افقص كدو اش کشاندن و خوندان اواناجی نای بیر کردن از دویم از برای وانامه و از هنرمندی وانامه و جبو من جوی نورمالتر جبی خوشتر تشتکتن از خوشک برای خواهی روجاوای کردستانی موزیک دنویسیم چه دکم به دل خوشی به که خوشی از چه چومه چای کرمنج لناگری افرین مینا بکان بخم لازرین من دیت افرین بسر خدا دلورین جه پرسیم هستر جه چوان بارین برسف سار بول سر لبین و شیرین برسف سار بول سر لبین و شیرین خورد کچین من جبا ولاد جانگوری جبا شور جبا کور من هيواخ لمن شوا ولا تدزي هيواخ ما مسته سربورك تي كلكي دريج دناف موسيقى كردي دناف خباتا موسيقى كردي دي همجي دناف روشا جيانا كردي دي گر بنرينه كي بنرخینه اف موزیک و هنر و برهمدانا کردی تچاوا چه چاویلید نره گلو حیزاوی هی گوبه به برهمک خودی شکل و ناو و رنگ یان جی تنی بولا بمینه وندای دناف ترک و عرب و فارس دیار نبه رنگی بی هیوی بکم سان نمینه جبرکو رفشا هنر کردی گلک خرابه هم دکارم بیشن رفشا هنر کردی مایا سر ملی هنرمندی کرده بله هنرمندی کرده جی راستی جی پرچه بونه هر سازی پرچه که هنرمندان ترامبه جانم بیشن هر کسی دم نکن هنرمند او جی راستی جی گلک تشتیک خراب بزانی بله هنه اکس ترامبه جان کشاندی عالی خواه ایجار هنه کانجی بخودینن ایجا اویجی گلک تشتی خرابه مثال از مناکه که بدم آلمانان هر سال جبو چند هنر خواه بلند سرلنگادا بگرن 11 میلیار اورو پرددن هر سال بله بله ایجا ام بفکرن هر سال
ام بیژن کردستانی تمامی کردستانی ده جبو هنر کردی چقدر پرد ددن تیره ددن چما ددن کسی را نادن کسی را که ددن از ام دزانن هنکان را ددن لی بر همی وان مرم میزد که یعنی یا ام دکارم بیژن پروبلمه که می هیه که سازین ما جواکن ما هنشی فهم نکریه که او چند و هنر و زمان و کلتور چقدر بیسته جبو ما بله او گره پاشا روش ده مجبور نبی صافی بکن و هنرمند می کردستان تنی نهیلن ایجا همجینه ها تنی نه هر کس به گوری خواه به امکان خواه و بردوام دکه لی بسا نامشه پیوندیه تا بهنک هنرمندی دن هنه گوته رنگکی چه بکه چاوات بین او تجربانا او هنرمندی بلاولا یعنی هیوی هی گو کاربن ده پیش روژه ده خباتکی بکن یعنی کاربن رنگکی جه هنرا کردی رو چه بکن هیوی تم هیا لی سازی ما نایل نو هیوی گشبه بله یعنی سازی ما ویا استنگه که مثلا پیشا هنر و هنرمندین ما ایجا ناهیلن هنرمندان وارن جمعه ناهیلن هنرمندان به هنر مجول بن بله گلک تشتکی خطره ناهیلن هنرمندان بچن هنر هیم بن به هنرمندان به هنر و مجول بن هنری دنی را مجول بن هنرین پیشکتی و مجول بن ناهیلن اوجی تشتکی نخوشه ایجا راسته از پاشا روژه ده و پروژه نو هنن و به هنرمندان با امی چه بکن از گلک حز دکم هنرمندان کلکتیف کار بکن نه تنی استرامبیج و نویسکار و بستکار ایجا از خواه پاشا روژه ده به شیوه کاری جی بکشین ناوی کاری شیوه کاری جی مهمه اویجی مربوط کاره به موزیک و شیوه کاری گلک تشتان چه بکه یعنی فکر این اصاجی هیا سری منده گلکی خوش ما مستاکی میناته بیرنگی هانید بیجی به ملتی خواه گرید های سر بلند دل بر ملتی خواه از باور دکم وی باندوره که به از یو صاحبی دارم بریم بله لخمان جان باشه ما مستای هجا نظام الدین آریچ از گلک سپاسیات دکم گوته در فدامه و گهدارا هنکی جیانا خواه موزیکا خواه خون و خیالا خواه هلوستا خواه ام بیژن هیوی خواه تب مرا پارکر ده برنامه دنگو رنگ ده هر شاد و بختور به سرکفتی به ده کار و جیانا خواه گلک سپاس وقت خوازیا من پردر جکور ای خبور خبور ای خبور خبور ای خبور خبور که فراتا تکون کمولو نای بیراتا مرازان نخب ای خبور خبور
ای خبور Armanca teye hurti peşve çun cihite tenge dibi birevu ey kabur Elan dedi khwaqiru feryadi tecrübe kimin dibi azadi ey khabur ey khabur ey khabur Singawe ardi te çırand bezor nizanım çıra tumaçi berjor ey khabur Evçende khurti bida khwazuin Dikevisin gader ya bevin ey khabur ey khabur ey khabur Haskamın bitebi